ngiyasuka la nganesilonda la esikhulu ngale angazi uba uyinento yayila yayisathuma angizange ngiyoyibika kubaba inkosi uthini lonkosazana lento yayenzeka ngo-1997 bathi bazivala isilonda benomali sasavaleka ngase ngifike enkosini ithi inkosi uthini idla ngaphakathi ithi 98 ithi umfundisi thatha uvaselini ugcishe phakathi isho imbobo inkulu ngicishe ubone phakathi angaze ngivulele kodwa uyayibona ngaphandle kwey'ngubo zami inkulu lento ephethelwa umfundisi faka uvaselini yathi igcwala inyama engesonto elilodwa yagcwala ngeke ungibone ngangalihlole la kimi mangiveza umzimba wami isheleka kamnandi kabi la agcoba amafutha enkosi uthingo yayisiphuma ngesonto babeyinkeshazane-ke abantu ebaningi angisho ngoba babehlukile ungangizwa kabi ukuthi wakuthiwa abantu kuhleliwa kwey'ndawo yayisiphuma ihambe kuye entabeni ayizange isibize ayizange ngilaleleni ngenkani kodwa uma inkosi yezinyosi kwayithatha ziza khona iy'nyosi sho njalo lo mlungu uright uma ngitshela le ndaba yakhe uthi azimhluphe yathi uma icela ukufunda le ncwadi kaDaniel 5 verse 25 ithi mina emele ithekele ufasile yayisithi ukukholwa kwethu abakhohlisa abantu edozane nakunobisi ney'nyosi azangasho njalo uthi uthanda ukusele ethenga isibindi uthi uma ufuna ukuhamba nendlela ethenga isibindi abakhohlisa abantu uma ushekwe umfundisi wezothi bakhe ibandla lakhe yathi yeyozani ngizonathela indlu enhle ecobezelayo ukuze abantu baze bebe baningi angazi abantu baningi kanjena emzini wasebuhleni azange kuthiwa khona uju ley'nyosi la kodwa thola uthanda usendlela thenga isibindi ngeyilanga ufika umlomo lapha ephakame ufika kumgidi imgidi yayisaba mkhulu mako 25 kuphela khulu umgidi odumile kuthiwa 25 awusekho manje ngoba imgidi yaba mkhulu yonke esontweni lo mlungu ufika ubuka umgidi uma esewubukile umgidi usefikele usize sethi ngifisa ukubona umholi waleli bantu usiyacela ukuthi athunyelwe ekuphakameni uthi icela ubona umholi webandla wayese beyabeshumayeli beyibikela inkosi yayisithi ilungile zakubo yayisiyabuye lapha emgidini uthi ma lo mlungu ifika inkosi kuye ithi ngicela sikhulume sodwa engancane yayikhulunywa yona inkosi lena base bebele eceleni uthi lo mlungu ngabe uwena umholi waleli bandla ithi inkosi esephambili cha ngisiya umholi waleli bandla hawu ngithe ngicela umholi waleli bandla umholi waleli bandla bani ithi inkosi umholi waleli bandla usheme hawu kanti ushembe uphi yena usezulwini kanti wena ubani uthi mina ngisisebenzi sakhe usethi lo hayi sengiyezwa usengimdala sengiyabuza uthi ngicela ukubuza-ke kuwe angithi nawe ngisheme ngesibongo uthi ya ngisheme lokhu kusina kwavelaphi ithi inkosi ngamphendula umlungu ngathi uthi umnikazi waqambayo kwavela ezulwini ngamfica apho shame libi khona ngamvalela kulo libi khona ngamvalela kulo
uthi ke lokuhlabelela kona-ke Shembe kwavela kuthi nako umnikazi oqambayo uthi kwavela ezulwini uthi ke lo mlungu cha Shembe uqinisile ma uthi lokuhlabelela nalokusina kwavela ezulwini uqinisile ithi ngabona mina sengihambe wonke umhlaba njengongibona nje ngukapteni wempi sengizenze lonke izwe njengamanje ngiyokulo eJalimani ithi kodwa ayikho into engayibona emhlabeni engifikisela izinyembezi ithi mina abantu bayafa kimi noma babe ikulungwane noma babe ikhulu banginandaba ngikhathala noma ngabona idumo eziningi phambi kwami ngikhathala ngisho usizi ithi kodwa noma ngibuka lokusina kwalaba bantu sengikhala isikhathi eside angaze inyembezi iqhamukazi ithi njengoba futhi ngizolokuhlabelela sengikhala isikhathi eside angazi lokukhala kuqhamukazi ithi uma uthi lento ivele ezulwini iqinisile ithi kunye kodwa ngicela kuwe uma ungavuma ngicela ukuba lento uyiyeke inje uze ungayishintshe uma kufika isikhathi sakho mhlawumbe uyohamba ngaso uyishiye nje wenganiki thina ithuba lomlungu lokuba siyishintshe uma wayesho kushiya leyo umnikazi wayo ethi ungayishintshi okanye weyinika thina nithuba lokuyishintsha wayeselinika thina nansi yashintsha thina zonke izinsuku sidlo kwakulungile khona umuntu yathi njengoba ubaba sofike emvumela wathi akulungile bese hawu mina ngifika khona ushembe wathi izonzela into engisho sengizawugcina Nkosi yasezulwini uthi ngenyanga khona umuntu oyafa ekholwa kahle nje simbona yenza njalo esontweni asine masino ayenze konke okwenziwayo kodwa athi mayifika ezulwini efanele ukungena ezulwini emnyango wezulu uthi mase siyamngenisa emnyangweni wezulu umzimba wakho ube mkhulu angazangena ithi bese siyambheka umsibothi umzimba wakho omkhulu mncane lo mzimba lo muntu ungangumfana wagcwensa nje lo mzimba ungangeni ngani lezulu uthi zama ukumfaka lo muntu kodwa umzimba wakho ubhajwe emnyango wezulu ungangeni ungangilibazisi wena sithasa esikalini sasezulwini sifuna ukubona ukuthi mkhulu ongakuba ngeni lo mnyango uthi uma simfaka esikalini afika thola ukuthi lo muntu mncane isikali esimbhala nje u-0% mncane kakhulu umzimba wakhe mncane kodwa angeni ngane lezulu ithi siyambuyisela emnyango afike mkhulu emnyango wezulu ithi bese sihlehla siyobheka sesiya enhliziyweni yakhe sifike sivule inhliziyo yakhe ithi masifika enhliziyweni yakhe lo muntu sithola ukuthi wonke amakamelo enhliziyo yakhe makhulu amakamelo enhliziyo yakhe makhulu amakamelo okuqamba amanga makhulu amakamelo okuhleba makhulu amakamelo enzondo makhulu kodwa ikamelo kaShembe lincane Shembe lapha ehlala khona indawo incane akwazi ukuhlala khona ithi bese sibona lo muntu kanungake engangeni lapha emnyangweni wezulu noma enze konke okuhle uvinjwa ukuthi la enhliziyweni yakhe indawo kaShembe incane sengathi uShembe bengazuza indawo enkulu ey'nhliziyweni zethu kunezindawo zezinto besingazibeka khona Nkosi yamakhosi ngiyabonga Nkosi okubekwe phambi kwakho uthi verse 4 emhlabeni sokuqala kwezinto
ngisize nkosi ungiphe bengicele lokho Nkosi, ukhuluma okuhle nokuphatha okuhle ngesandla sami. Amazwi keNkosi asephelile. Sengicela umsebenzi wasezulwini ubuyele kubo ekhaya ezulwini. Nkosi kusengizwile. Siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi, inkosi zimbusise. Sizophetha inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo 170. Socela umvangeli umlabo uma ekhona asihole ngaso isihlabelelo. Inkosi zimbusise. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele.